الرحمن الرحيم ابن خدای پر دلوان کار. اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت نزیک بو و حیف بو دکر دم کافرت مکه داخاز اج پیغمبری صلاف لبن کری و او آیتا که نشوان بدد و جاوی دعاش خود کرن اینا خود اف آیتا نشوان دا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ و اگر بود پرس نشان و دلیل کل سر راستگویا پیغمبری صلاف لبن ببینن ده پشت دنه و باوریه پینائینن و پشتی دلیل آشکرات بد او ده بجن او سیر بندیه کا پیچه و ده چطو نامینت. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وان پیغمبر صلاف لبن دروین داره خست و دی کفتنا دلچونت خو کر یت بری وان دایا درو پیکرنه و لروجا قیامته هر کارکی هبت چیه باش بت چیه خراب دیگه تا خدان خو دم جزات ایتدان. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ و براستی هند بحث وان امتا یت درو په پیغمبرا کری و کانه چه عذاب ابسر وان دهاته بو کافرت قریشی یهاتیه کرن که تیراوان هبت او خوش کفر و سرداچون خوب بدن پاش. حکمت بالغه فما تغنی النذر او قرآن یکوبوان هاتی حکمتکا گلکا مزنه و جما ترساندن ده چه مفایگهین تا وی ملتی یه پشت دایه و درو پیکری. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر و جاتو ای پیغمبر پشت بدوان و بوان الهیویا روژا کا مزن با روژا گازی کر بو تشتک کرید گازید کت کو راوستیانا بو حسیبه. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر جاویدوان ادشکستینه او سازی اشگورا درد کون دی بیجی او کلینا بلاف بوین. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر او پلس قستا وی تشتید کن یه او بوهاتین گازی کرن کافرت بجن او روژا کاف زحمتا و گلک یا بطرسا. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر بری ملت تای پیغمبر ملت نوحیجی بنی منوح دروین در خستبو وان گوت او یدینه وان او پاش و بربو و بگلک رنگت عذاب گفل کربون اگر او گازیا خو نهیلت. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر اینا نوحی دعاش خدای خو کرن کو از لوازم و من هیزا وانینا و جاتو من بسر بخه. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر اینا ما دعایوی قبیل کر و ما درگهت عسمانی پا آوکا بوش وکرن. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر و مکانیت بوش العردی پاقاندن و جاوا عسمانی و یا عردی السر تبرنا وان گهشتنا ایک او تبرنا خود سرا شرکا وان بوان نویسی. وحملناه على ذات ألواح ودسر و منوح و اوید گلدال سر گمیکا خودان دپ و بزمار هلگرتن. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر او اب پاراستنا ما و البرچاوت ما ادچت اجبر کفر درو پیکرا و پشتوانیش لای ما و بنوحی صلاف لبن ما او خندقاندن و اف آیتا صلوخت هبونا دو چاوا بو خوده اپ رنگه که بابتی وی بت دست نشانت کت.
ولقد تركناها آية فهل من مدكر وبرستي ما تشيروكا نوحي ادقال ملاتي ويهلا دا او ببتا نشان السر شيانا ما بوان كسيت پشتي نوحي اريفي جايك هيا بيرا خولي بين تفا فكيف كان عذابي ونذر اريفي جا عذاب من بوان وترصاندنا من بوان يا تشوابو ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وبرستي ما بيفت قرآن بو خاندنوش بركرن و رامانوي بو تيجهشتن بصاناهي كرينا اريفي جايك هيا بيرا خول بين تفا وف آياتا ويتوكيوي ادفي سورة دا پالدانك بو جلك خاندنا قرآن و خفر کرن و نشادانوي كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر عادية درو أبهودي كر في جامع أو عذاب دان أري في جا عذاب من بوان وترصاندنا من بوان يا تشوابو إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر عندي أم بوين مهربايك صرماوي دجوار الروجك بإفلاحيوي السروان يا بردوام بسروان داهنارت تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر أو هربا مروفاش جهت وان راتكت سر سر العردي دات حتى سطويت وان أدشكين وسرت وان شقالبت وان فدبن وان وسط هيلت وكيوي دار قسبا أجره الرشالهات يهل كيشان فكيف كان عذابي ونذر وجا عذاب من بوي كفر كريا چوابو وترصاندنا من بوي يدرو أب پیغمبرت من كري يا چوابو أو يا مظنوب إيش بو ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وبرستي ما بيفت قرآن بو خاندنوش بركرنه ورامانوي بو تيجهشتنه أبصانهي كرينا أريفي جايك هيا بيرا خول بين تفا كذبت ثمود بالنذر ثمودية وأو ملات صالحي بون درو أبوان آياتا كر يت أو ترصاندين فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر وقوتن أري أم أفكو مبوش دي كفتنا مروفا كبتن بكين أبرستي أجر مواكر أو أم أتدينين وجراستي أتديرين ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر أريش نافبرا مهميا وحي بوي هاتيا وأو بويا پیغمبر وأو إيكي بتنيا أبرستي أو جلك دروين وخمازن كرا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر دمي ات الدنيا دول رجا قيامة عذاب بسروان دات ات او دزانن كانكي دروين خمازن كرا إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ام دي حشتري بوان اجكافري داريخين دوان بي بجربينين وجاتو زيرافاني الوان بكا وصبر بكيشا ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر وتو أبوان بدا زانين كو آف اتناف براوانو حشتري دا ياليك فاكريا روجاكي بو حشتريا و روجاكي بوانا الهر روجاكي او دي آمادبت يباراوي بت فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ایناوان گازی هوال خوکر و او پال دا حشتر وکجت وی دست دایو سرجه کر فكيف كان عذابي ونذر ومن او عذاب دان وجا عذاب من بوان وترصاندنا من يا چوابو إنا
إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر اندی ام بوین ما جبریل بسر واندا هنارد و جوی قیریه که بتن الوان راهلا اینا او همی هاتنا تبرن و او وکی وی پیشکیل هاتن یه الدور کوتانت ایتا دانان و بود بتا شیرها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر و براستی ما پیوت قرآن بو خاندنوش برکرنه و رمانوه بو تگهشتنه بصانهی کرینه اره و جایک هیا بیرا خوله بین تفا. كذبت قوم لوط بالنذر ملت لوطی درو ابوان آیتت خود کریت او پیهاتین ترساندن. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر هندی امین مبر الوان باراندن بنمال لوطی تنبت ما او الدماهی شوی رزگار کرن. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر قنجيك اجنك ما و كان چا ملوطو بنمالوی مکم کرن و قنجيت گل کر و اوش عذاب خورزگار کرن و صام خیره ات دینوی یه باوریب مبینت و سوپاسی ما بکت. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر و براستی اللوطی ملت خو اج عذاب خود ترساند بون بلوان گهداری اوی نکر و گمان ادوی چنده دا کر و او دروین درخست. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر وان خواست خرابیت گل میوانت ویت ملیاکت بکن اینا مچاوت وان رجاندن و جوان تشتک ندید و جاهین طام بکنه و عذابا من یا لوطی صلاف لبن هنجي ترساندين. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر وبراستي السري سحار عذابك بردوام بسر واندهات وبوان ونيسيا وهو عذاب باراندنا برابو ودر نشيف كرنا گندت وانبو فذوقوا عذابي ونذر و جاهين طم بكنا و يا لوطي صلاف لبن هنجي ترساندين و عذاب يا منجبر كفر هوا بسر هوا إناي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وبراستي ما بيفت قرآن بو خاندنه وجبر كرنه ومعنايا و بوتي جهشتنه بصانهي كرينه و جايك هيا بيرا خلبين تفا. ولقد جاء آل فرعون النذر وبراستي ترساندنا ما بو فرعوني ودي كفتيتوي هاتبو كو عذاب ما دي بسروان دائت اجبر كفروان. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر واندرو ابهمي آيات مكر ذي جمع او عذاب دان اب عذابوي ظال خدان شيان. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر اري ما كافرت هوا جلي قريشيا اجوان يتما بري سرا كافريا وان تبرين تشيترن يان بريبونا كاج عذاب خود بو هوا ادوان كتابا دهاتيا يت خود بو پیغمبر هنارتين. أم يقولون نحن جميع منتصر يان اود بجن ام خدان بيرو بوچونين و ام همي السر كاري ادكم بوينه لو ام كومكين قتل نائتشكاندن و كس نشيتي. سيهزم الجمع ويولون الدبر كوما كافرت مكه برانبر خدان باورا دي اتشكاندن و او دي پشت دن و رفن و ول بدري چيبو. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر
و قیامت جوان وانا ی او تیدات اینا جزادان اب جزای که او جهجی و قیامت مزنتر و دجوارتره اجوی عذابی البدره هاتی سریوان. إن المجرمين في ضلال وسعر هندی تاوان بارن اج حقیت برزنه و او اد نخوشی و عذاب دانه. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر رجا او اد آگیری دا السریا اد اینا کشان و بواند ایتا گوتن طام بکند دجواریا عذاب جهنمه. إنا كل شيء خلقناه بقدر هندی امین هر تشتکی هی ما اب پیوانه که آفراندیه و ام به اتزاناینا. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر و هما کارو فرمانا ما بوی تشت مدوید بکین پیوکا بتنه ام اد بجین ببا و جاو ات دمک هندی چاف هلینه که دات بت و ونامینت. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر و براستی ما اوید وکی هوا اد کافر اجملتت بری تیبر بون و جایک هیا بیرا خلوی عذاب بینتا و یا بسر وان هاتی. وكل شيء فعلوه في الزبر و هر تشتکی وان کری اد وان کتابا دا ی نویسیه یتم ملیاکتت نویسن. وكل صغير وكبير مستطر و هر کارکی وان کری چیه بچیک بت چیه مزن اد کتابت وان دا ی نویسیه و او دی پی اینا جزادان. إن المتقين في جنات ونهر هندی تقوى دارن ات بحشتت مزن و ریبارت برفره دانه. في مقعد صدق عند مليك مقتدر ات دیوان خانهت حق دانه ید چه لغوه و گناه تیدانه بن النک خوده پادشاه مزن آفراندر همی تشتا ی خودان شیان السر هر تشتکی.